para nós xoga un papel moi importante a ampliación da Rede Natura 2000 e a ampliación da rede de parques naturais. A superficie total da Rede Natura 2000 queremos levala hasta 650.000 hectáreas. Na actualidade está no entorno das 374.000. Eso quere decir que nos comprometemos e queremos alcanzar un incremento dun 74, casi 75% en relación cos datos existentes. Os medios terrestres e transicionais, os esteiros, as marismas, etc., se pensamos nesa dirección, deben ocupar un total de 547.000 hectáreas. Eso significará que o 18,3% da superficie continental de Galicia quedará englobada dentro da Rede Natura 2000. Na actualidade temos apenas o 12%, exactamente o 11,9%.